Reka nguhe ikaze nanone muri aya makuru yo kuri aya masaha, nkubwire yuko muri M23 ibintu bihindutse, ishyano riraguye muri M23, turareba ikibaye bigenze bite, ni ibintu bidasanzwe kandi bikomeye bibaye, byose turabigarukaho. Turebe FDLR yongeye kukameza, yongeye gukora ibara hariya muri Warikare, bigenze bite? Abantu benshi barahapfuye, nibyo turi buze kugarukaho. Hanyuma turebe n'andi makuru arimo kugenda agarukwaho, operasiyo zaba zakozwe ndetse n'ibindi byose turagenda tubigarukaho. Hagati aho ariko mbere yuko dutangira amakuru yacu mu buryo burambuye, nagira ngo nkubwire ngo kora subscribe cyangwa se ukore share na comment, byose tujye tubasha kubana mu biganiro ndetse n'amakuru tuba twateguye. Reka tudatinze rero turebe bigenze bite muri M23. Kugeza ubu ngubu operasiyo za M23 zirimo kwibanda cyane cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, hariya muri Uvira ugakomeza muri Fizi. M23 yamaze kugerayo, usanga rero mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru abantu benshi bari bagiwe yuko naho hariyo intambara ndetse ariyo n'ibikorwa biri gukorwa, ariko cyane cyane ho bikaba bitarimo kwibanda mu duce tunini nk'uko bimeze muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu rero amakuru arimo guturuka hariya ni ishyano kuri M23, kuko FARDC na koalisiyo yayo bagize gutya bahagurutsa indege mu Burundi, iragenda no ku birindiro bya M23 ngo irarasa koko irarasa. Ibirindiro rero by'izi nyeshyamba za FC M23 zirahitwa Iburora, ni mu mujyi munini muri groupement ya Banyungu muri teritwari ya Masisi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi birindiro byibasiwe n'igitero cy'indege cya FARDC ni mu ijoro rya Kemu uyu wa mbere. Amakuru rero aturuka muri kariya gace avuga ko ngo drone y'ingabo za Kongo yagaragaye muri kirere cyo muri ako gace, yagize gutya itera ibisasu ku nkambi y'inyeshyamba yashinzwe mu cyumweru gishize hari ahitwa Iburora. Iyo nkambi ikaba yarashwe irasenyuka, drone yaje irasa iyo nkambi yari yashyizweho na M23 irayisenya burundu irakongoka. Mu byumweru bibiri bishize ibirindiro by'izi nyeshyamba none za FC M23 muri teritwari ya Masisi nabyo byari byibasiwe n'indege n'ibitero by'indege za FARDC. Igitero rero cya Burora kikaba kije gikurikira igitero cya Nyabiondo, kikaba kandi gikurikira igitero cya Masisi Centre, kikaba gikurikira igitero cya Bukombo ndetse n'igitero cya Katari. Nubwo ibitero by'indege byakomeje kwibasira ibirindiro by'izi nyeshyamba, zo zakomeje kugenzura ibyo bice byose, biriya bice byose byagabwemo ibitero zakomeje kugenda zibigenzura. Nta na kimwe bavuga ngo igitero cyaragabwe none ngo izi nyeshyamba zakivuyemo, zakomeje kugenzura biriya bice nubwo habayemo ibitero. Sawa ngaho gusa, ahubwo drone zongeye gucana umuriro, tubyite gucana umuriro, zongeye gucana umuriro cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire ahazwi nka Haut Plateau, aho ubu ngubu abaturage batuye hariya muri Minembwe bakomeje kuryama ariko batazi niba buri buze gucya, kuko drone n'indege z'igisirikare cya FARDC zikomeje kubamerera nabi. Gusa hari amakuru avuga ko izi ndege zirimo guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi niho izi ndege zituruka zikaza kwica abantu. Nk'uko rero bimenyerewe cyangwa nk'uko muri iki gitondo byagenze, igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo cyangwa se koalisiyo yacyo barimo bacancuro n'ingabo z'u Burundi babyutse bibasira abaturage b'Abanyamurenge mu bitero bya bombe by'indege zitagira abapilote cyangwa se drone byakozwe uyu munsi. Ni M23 mu itangazo yashyize hanze binyuze ku muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yavuze ko ibi bitera abaturage b'Abanyamurenge barimo kugabwaho bigomba guhagarara. Yanditse kuri X avuga ko ubwicanyi bukorerwa bene igihugu b'Abanyamurenge bugomba guhita buhagarara byanze bikunze. Avuga ko kuri uyu wa mbere ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje budahwema gukurikiza gahunda yo gutsemba
yibasira abo basangiye igihugu, ni ukuvuga abanyamurenge basangiye igihugu nyine na M23 nk'uko yabyandikaga muri koti ye. Akavuga ko imidugudu ya Minembwe irimo guterwamo ibisasu bya bombe hakoreshejwe indege za drone, ngo bigatuma abaturage benshi bava mu byabo, abandi bakicwa, bikaba bikomeje ngo gutwara ubuzima bw'inzirakarengane nyinshi cyane. Agasaba rero yuko ibi bintu byanze bikunze bihagarara. Akavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara kuko birimo gushyira abaturage mu kaga, kandi amahanga arimo ararebera. Nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ati nk'ubu ngubu nta muntu n'umwe uravuga kuri ibi bitero by'indege birimo kugabwa ku banyamurenge hariya muri Minembwe, atari kuzumve M23 nigira gutya igakora akantu ko kwirwanaho, bose bazahaguruka bashikore. Akabivuga akurikije ibyari bimaze gutangazwa na Maître Moise Nyarugabo, wavuze ko ejo hariya muri Minembwe ndetse no mu bice bihegereye ndetse n'uyu munsi ibitero bikomeye cyane byagabwe ku baturage b'abanyamurenge hariya muri Minembwe. Sawa ngaho gusa byabaye, ahubwo reka tunyarukire muri Warikare. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagize gutya utwika umudugudu wose muri teritwari ya Warikare. Hano ni muri Kivu y'Amajyaruguru dusubiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri bara ryabaye ahitwa mu gace ka Tuonane gaherereye muri groupement ya Walo Rwanda. Bikaba ari ibikorwa byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abantu 4 bahise bapfa, abandi bahungira mu midugudu baturanye. Nukuvuga ngo umurwanyi kuno iyo operation yagenze, umurwanyi wa FDLR wiyise Generali Mudayongwa avuga yuko ngo yaguze n'abayobozi ubutaka muri aka gace, ariko abaturage bo bakabyamaganira kure bavuga ko atari ko bimeze. Generali rero Mudayongwa ngo yasabye abaturage kuva muri aka gace kugira ngo akorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Abaturage babyanze, uyu mu FDLR ajyana n'abayobora batera aba baturage, batwika inzu zabo zose. Mu bapfuye rero harimo abarwanyi 2 b'umutwe wa Mai Mai Kifuafua uba mu ihuriro rya Wazalendo. Ibi rero bikaba byatumye imitwe yombi ihangana bikomeye yifashishije intwaro nto n'intwaro ziremereye. Tugaruke ku itariki ya 27 Kamena. Ni ukuvuga ngo hajya hagarukwa cyane ku masezerano agaragaza ko FDLR ari ikibazo ku mutekano wa Kongo. Raporo zitandukanye zagiye zigaragaza ko FDLR igomba gusenywa. Gusa kugeza ubu ngubu nta kintu kigaragara cyerekana ko FDLR igiye kuzasenywa, kuko iracyaba mu bikari cyangwa se irakibanira na FRDC, ndetse yahawe ibyicaro bikomeye cyane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda mu by'ukuri biteza ikibazo, kuko nk'ubu ngubu amakuru agezweho agaragaza ko aho kugira ngo FDLR isenywe, ahubwo ngo iri kugenda yoherezwa mu bice bitandukanye. Nyuma yo kuva hariya muri Uvira, FDLR ngo nyinshi zishobora kuba zaragiye mu Burundi kugira ngo zizabe arizo zishyirwa imbere mu bijyanye na gahunda ngo yo kongera kwisubiza umujyi wa Uvira, nk'uko zagiye zishyirwa imbere mu mirwano itandukanye. Kuri ubu harabarurwa abasirikare ba FARDC, aba FDLR, aba Wazalendo barenga 2,000 bose bamaze kugira mu gihugu cy'u Burundi muri gahunda igamije kuzatera bakongera ngo kwisubiza uriya mujyi wa Uvira, ubu ngubu uri mu ntoki z'abarwanyi ba M23. Situation muri Uvira nayo ikaba ikomeje kugenda ihinduka umunota ku wundi. Situation ya Uvira kuntu ihinduka nk'ubu ngubu, hari ibikorwa bitandukanye birimo kugenda bikorwa na AFC M23, ariko noneho ibyo bikorwa bikaba bigamije kugarura umutekano ndetse n'ituze hariya muri Kivu y'Amajyepfo.